بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ميهونge meduga islah kurma behe gotum mireves nabiya sallallahu alaihi wasallam ge aguma vi irshad hoge tereng de hadis basfulu awan men adu halani pratham hadis basfulu ki ei kulthum bint uqba bin abi mu'id radiyallahu anha vidalu efawa hadis basfulu ekamana adu esse ekama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbaniko ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ميهونge meduga islah kurumattaka wahaka dakka mihaya adi ehem mihun nettaga emihegge heo wahaka dakka mihaki ei dogueriye nune nota bodu dogueriye nune hama ehem riwayat gave nabiya sallallahu alaihi wasallam vidawlaniko adu eseikama ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تمنى أدن ناهمه نبي صلى الله عليه وسلم ميتينكم منوي إهن كمجا لوي دبوانكم එකලේක ෆාන විදාලු අනිකෝ ඒ ලුයි දෙව්වි කන්තතකි යයි හංගුරාමයාගේ මෑදානා වල් ඉස්ලාහු බයිනන් නාස් අදි මීහුගේ මෙදුගා ඉස්ලාහු කුරුමා ව හදීස් الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ෆිරිමීහා enage ambimihaya wahaka dakkaruga faharigga dogen hadafaane nuwata ambimihaya firimihaya ekuga wahaka dakkaru hada dogaki ei sida ekamuga nabiya sallallahu alaihi wasallam mani lui devwafe malgonnen itur tafsilakan algonnen badala fe kama wani nama emme furatama kamakan hangura mege wahakaga algonnen aduwigen daane meeting halatuge semme furatama kamakan alugonmen hadanuga bahattalan jehe ilmurin vidalu efave ege maane ki edevigen wa kamen nune namas nabiya sallallahu alaihi wasallam lui devwa fe wani maane ki kiriyaves tede hedumuge badaluga dogen hadagen namas islah kureven ojjeyya ekan qurashe namas eiki emme rangalo goten nune ilmurin vidalu emme rangalo gote nune halatuge terega hangurama ge halatuge nuata මීහුගේ දෙමීහුගේ දෙෆරදුන්ගේ දේතරේක ඉස්ලාහ කුරුමට්ටක නමයිස් අධිහමයක ෆිරිමීහා අඹිමීහා වාහක දක්කරන තඹිමීහා ෆිරිමීහා වාහක දක්කරු ඒ මස්ලහත බදාෆා ඒගේ එම්මේ රංගලු ගොතකි තෙදු හෙදුමගේ බදල්ගා දොගෙන් හදායකම වණී නම එකමුගා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වණී ලුයි දෙවාෆේ එකන් කුරුමකන් මාරවලු වාෆවා කමෙන් නෝනේ අදි ඉල්මරින් කුරිමේ සල්ගොන් දෙන්නේ විහෙන් ඒ මක්රුහ කමෙක් කමුගා ඉල්මරින් විදාලෝ එෆාවණි එමෙම aslu me monokutaya ki ei mihunge meduga islahu kurumattaka wahaka dakka aruga alugon mennan e kam masekke kurevidanota ekamuge bodukan ekamuge muhimmukan nabiyya sallallahu alaihi wasallam alugon mennan miwani bayan koddevwa den oin hadis basula ki ei edduho ko dimave hadisaye nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu adu yoda gannawani de mihaku debaswata nuwata waran adugadako demihunna wahaka dakkata nuwata suwabu kuradu den ege tereng ekaku mibunani wa iza ahaduhum yasta'dahu al-akharu wa yastarfiquhu fi shay'in ege tereng ekaku mibunani anikaw kariga timanna kadeyatu naga foi daranjen eti dakkanje muddatu digu kolla deshe nuwata e darani dekkumuga luyeddi balash munima e darani duukuri farang ena gada hadafa nuwata ena gada wefa mibunani timanna dulen nudename adi ena huwami kurani timanna ebbes kotaka dulen nudename timanna adi ege muddat ebbes digen nukoddename ena allah gandi huwa ena mihe mibunani kommekas nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanam adu yodage nukum wadaga tuma fahoga ekalege faanu suwal kurabani aina al mutaalli ala allah la yaf'alu al ma'ruf kobahe हुआ कुरी मीहा हेवका में नुकुर मट्टका एम एकलेक फान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को देवणी में फुरतम कमका हकीकतुगा मीहको दरज नेगुम फौगा ए दरनी दूकुरी फरात एदनी मी एति एगे मुद्दतु दिहु कोल्लदे नुवत तंकोල लस कोल्लदे फस कोल्लदे नुवत ए देक्की एच्चेग्गे मिंबරු मदुन नमस तक्का काला गोतका එමෙම එකන් කොද්දිනුමකි එයි හේවකමෙක්කම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මෙවනි බයන් කොද්දෙබා එහෙම එකලෙක් ෆන් නුකුම වඩාගෙන මිස්වාල් කරවණි කොබාහේ එක නුකොද්දෙන් හුවා කුරිමීහකි ඒ හේවකන්තත් නුකොද්දෙන් හුවා කුරිමීහකි කොබෑ හිය දැන් එකලෙක් ෆානා මුඛාතබ්බන් එන එහෙම බුනි මීහා ජවාබ් බිබුනනි අන යා රසූලල්ලාහ්
mi timanne ehem buni den algum bisnalam vi nabiya sallallahu alaihi wasallam efadan sual korabum ena den jawab ga me bunani falahu ayyu zalika ahab ena ehem bi ma yafoga ebote ena beenun gote ena lobi kori gote ena beenun vi gote timanna ene hada dena mane ki ena ege muddatu fas kollam beenun vejja fases kod dena me nuata ena edakkan jehe minbaru madus kod di faana me timanna ema nabiya sallallahu alaihi wasallam ikaleek fanuge basfolum mege midani e dakkan jehe ecche mane ki daraniye gotuga dakkan jehe ecchen e lui koddi nuwata ege muddatu digu faskolla dinumaki eives edevegen wakame adi hamaya kon eme muhim en nukuta ki elwari vidaalo fa miwani demiyuge deeterega wahaka dekeveruga huddha kamekkan eme igegen deye timmana farateke gotuga as ekan islah kurumattaka edemiyuge demeduga wahaka dekko ei edevegen wakamekken e nabiya sallallahu alaihi wasallam ekan korebbi den hamaya kon elwari mi hadis bas fula golwagen vidalu efave faharigga demi honnaki sirru wahake dakka nota sirrun ebdesmiya kan adu niwe gota wahaka dakka kama wanina muddaka men nune demi huge demetuga as wahaka dekko namas emmennan adu iwe gotan adu harukon emi wahaka dakka emmennan ige kama waninama den eya ekamuga as ehi teriwa farate gotuga nota islah kura masekke kura mihi gotuga masekke kura vidana kama ilmuring irshad debwa fawani दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगन में नकी दे फरदुंगे मेदुगा इस्लाह पर मटका मासिक के कुराबाई कम गालिबु सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।